Anar mala kenyam ka nas diala kontin barwani lingwa sama handa malu ni shang kwasnyak an wala shang bangwan ka paingwan ron kin dangro widi jandang red bakel bane rwani titi keler titi bane kelinkel ka do badana shi ka tuwa kaja tekon ke repond bukon keling mani ambana writing bar right ke kwi kordana ji tuwa ka jonglei state bukora ka kwida ban right ka dwala wa ci tuok dwal mi ci tore wi ka juba gwani mo te ka ripon mi shalat kuara dan la roini lat ka kuma spelayo lampol gabriel ban man dan chalat gwasame ban joling yo man dian gwasmen ban nyogo milat kone bi ko right ka jo dane inshallah du wudi shol kame kol manyang jugan wo de nas de ken jog de ken gacham e janu kan te aron as ki te kel gana chit ko de na mit ke guik de na mit ka tol ja jo den tamen wo te ne di shetok dor shol kamo nos no bargazal wana ka le men le me te ponya ka joy na ka jawari no waja ko ken ring jone bano linga kwide mandan le rode ban nyog karai gwasame no take ran wildlife michanek ka western equatoria ban jeling anyok bukon nyog right no take heartbreaking report case michito ka kwi ran Ethiopia ke bon rai wiki juba michala den wojen wa mike kwake ban jekule linganu ngume tuogan winami no gwal mi machala den wo ci chawde ci yedi ci jien ci lo tuwo no mike kwake ban jeling no kan me tuwo re wiki juba men yam man bana nyuak te ga ripon machalat ne pan kane pan keje report money a clash in chituo kan new fanga ki kor chituo kan new fanga fanga ka jonglei state in gwada danan tuo correcten an kor ma waje tini kan in dangro an kor tuo kan new fanga lere chalat kenyam ana be ka chankaro ka jok ka wa kor mo shutin na men chanka dyoka jok ba karun wang kor dana tuok tuoga kam deini SSPDF la South Sudan People Defense Force men charo da mat ka gwelek force wachi gnyen ka SPLIO fighter te kor mo che to kam dien ajana wa kor mi di che kor mi tot kor ji to kam deini SSPDF kana SPLIO la SSPDF a gwelek force kana SPLIO waje te list you know wajan tuoga mat ka kore chwa violent ke report ni am chalat dio ga jano chik ni ga changa nyam chwala de no de ni SSPDF agwelek force chwa ga na gram kel ka chwa mo ke jibona dangro je report dan chikalat kenyam enon dundo SSPLI wo chikana la do ne kanne te kona chikan ga nak de ni SSPDF ka agwelek force kane dang badek allow me that chikon report dangro to gwa chikon kanen SSPDF agwelek force tare kane anagram kel SSPLI wo jaladu chine kan nakne dang badek so mi chit kana me chuo won yam na mo chengen yam ka jen Tuesday ke changaro ka jok ka changaro de me de laro second day mo Wednesday ano she liya che we ka mere barro ko ci korche to ka report me sha nyoga lat chala do ne ere report no mo ne ri chogo jandang diok sha kanak ano ka wadi ni jandang diok to wa ka dini SSPDF based on report an chala da kuma SPLIO ano ke chalat social media ere kur mo wa cha na che ga jojne ko la civilian ko kormdit ina ci ga dual wan gwasamo china pot wacha na displays kani fanga ke report an chalat no ka china tiga jene ko la civilian share ni gor gwasmi te ke 70 ke gwasmo shide menye ka de chopten
shadori aban pin ne de kona jike cho jame ka guard ne de dit ke dong kene de kona jike cho gwasama jalade na chui na ko tele humanitarian access ke jan gwasama ne ke joran chalat china jien china ren bar na mo da la jan le dan yin ling ka kwi ko ran chi tuok kama gwelek militia kene dines pele ayu kormudit jeri podana chalat kenyam chane report me men linkel nyok take ler mishalat ke social media as pele ayu spokesperson Colin Lampol Gabriel Ramadan la ler la kala de ke kuma pele ayu pan ke tiang che jo che jalat ka cha share ne dial ke social media chi media dial dit che kana share chi kon Lampol Gabriel ran as pilayo spokesperson te ke jo mi chalat ke social media riede chalar jene be kunye ne ka tok English ka jo dan chalat ke je chela de wonene mu kwen kona ka tok English Chela Dunene and SPLI spokesperson Colonel Lampol Gabriel. As we use the shortcut to Juba, let us know this fact. Viva is loading whether you want it or not. Chela de George Guasamen go Kenny. Guan Mukan ko bikan dupin check na ken ko de mal chubra yuke Juba. Guadan dongor kano big mal chubu jere yuke Juba. Kenny SPLIO weka William pide kabe chup jen joran kan lat keja cikana jogono nok yene wala lug yene benedil chup ke Juba an ler mishit kana me ka gwar che gora ke social media dio je kon dial ka gwase paiwa chala de ne spokesperson kiram la ler la kalat ke kuma SPLIO kulne Lampol Gabriel chala do chaje kef ke Uganda ka jeni me chala de mo she got Museveni menchal maozi she lat ke Twitter and ko kori ab jigo no jene ka she tuok so mishit kana mo mishore lat men me chab jigo kora chi SPLIO chi kana belat no men chalat gwasamo ka tel ramchi SPLIO spokesperson Colonel Lampol Gabriel teramchi kep jana gwada dan tetin kudde ni ka chiripone me joy ka gwase dan pan ke jen me chu gor no use can dupti check ko bi chubra yuke Juba ko ngai kone te kel gi ko choria dong dupti kon use kan dupti check te ga reaction ngwan kana gwade dan cha gor ke je wache te tension medit rai wike Juba ka jen tiang amone chang badda ka pay ngwan ronkin dangro jan dangro yu bakel ki tension medit te tin awacha SSPDF chaga deploy rewich iba right now right corner chala ro ne take de ni ti jien ba dor nwere ka jongle state goten corner kan ke wachi na jien loy na bor wona ga Juba kwala kuje no ngum jien de ni ka je de la jien state me mo ki ngum le rode nobody know but no cha statement cha la ro ne kuma SPLIO akane we are heading to Juba warning michire na me ne de wan gu kan no betika kor ke betika military confrontation amibetuok another thing ne de wan kalat ban wona na en statement chalat Lampol Gabriel dong lada je ko chi ne de chalke C5 group chi were we ke Juba we mean that big we ke Juba whether peacefully ke ka kor kan dub dangro chirkaman chala do te de man ma chala no gorge de ni chobe kitur ku dang wan ti which ati de wore wiki Juba ti la de ni SPLIO gwada dan te gan ma chate tin ke document char so still na mongo da kan confirm do no me le ro da ke report dan chalat kana de control la de ni SSPDF re wiki Juba ka liang den ka je report mi shikana mo wa chi den je ti shunka kan authorities ke national security service we ne ka SPDF kan dial wa chi wina ti shunga kam chala don so mishir kana me wa kan Lampol Gabriel kan jam larwal barai now chala do te ga mutuo so miche te ke rien mi chalat ko en SPLIO gwe kene ka tinene ne mite mi kan lat by the way
la mala gur no ba jangach me tok ke che tok kala jana tok ko ramimo mira mandana la main spokesperson mala roch ana na cha nyinga cha ka nanka for granted ke ba gu jano ka tetelot la ka kap ke pin ko run ana ba ka nyong wa ka lan nyok so instead me mo cha na gay ka din dialu te ngitin bo ana kuma spila yo shikana la do biga we de juba kamal ki ka kur ana biga we na mo meritin so me chala do na we ka juba ka shortcut te ka goto ngwande na o ka je ko en equatorial mo tiaga long me juba ko juba jen gwa dan la te center te tin men ti ne te konti ro ka so sudan te tin right kono terminate one ki je which citizen no right kana long no what will happen next ka social media godial kwa discuss ni ja ko alam Paul Gabriel mi message ja gor ne dial la kana be bab ngachen wo ngum cha gor chente ko mi yutu ngna jen mi shiga na chicken ke chicken de na sas pdf chicken ka joj be ko ben ke statement ba jibla kan jen gwada dan la roani dia la ka jegatin roani kuma spilayo so jen mon gor no de yen lingone so man to ka tema kan kuma SSPD abla kuma kem yadit tele official letter ki official message mi kan la social media am de ko ngaje no ngule harodamo so not yet can confirm no chan mo cha yor rieda mo kuma SPLIO spokesperson Lampol Gabriel so developing story me ban madan tin ban jeguch ko ngai ko na military la te tan wan lat karodian quick con member of the lat ke few days to come especially weekend we won yam so na me de la jen nyam dan di yen ling ano ka jen chen mona one aka this report kume mentere wiki juba ki kume mentere which ka nosen bargazal jangden ten wini mi take a report mi chikana lat ne de take a long dorshal ka will town what take a serious action mi chikana kan what take a disturbing report mi chitu la rami te report mi chala no te ne te kwak joke ring joke ne te kwak ring joke we government antigitin ka local market wa kan tika gwadana la leila ka naktin wati ni to mode cha jawon no bi karing jon bi kan ka kwak chinede konti la minister of animal and resources la ne de kon la jagu jeno charing ti jek cha de kwak chigana jugo no ne atu ga entame tel ring me ba kwak mi tel license rami mo misel license charing ndana tige cha be kok kam waje jek ba je yena kume so and decision mi shit kana me be ka kor ka me chala de no ne te kering mi jek kering ti jek kwaka kering di jek to awa kering ten kon latke ano de ka la ring leini ki mol pin ti cha gor ti cha cham no won ka right now wa ko ke jen message da ne chalat wuri chal ka me kol manyang ju cha gu je no mi ji kol manyang ju kula do to ba ka cham we mean that they have to hit the market so ya na market no jen kwala ru ne mi je jojo gwano che le te ke ngwane ki ne te kwa ka ke ring to ring joni ne le to ba ga dil ka bu kuma ke report na chala so ne me de yana ngaji no right now am right ko na chala do cha goro baring makan ngache gwa cha goro ba te kwa ka market no sha na bu chot director general Samuel Ajing Agwek chala do ne jana kuma dien chika na goro te ka ring jong me de kwa ka market chalaro ko tene de ngwan chare la kan tamata nakale ya mele mi te ko jwe ba ja nang wa ja ko cha gu jeno dio je china la dier en mor me cha ko la de ko ma nyang gu no en le de cham na kel gele ta na no gondol kan go de kan ka ko lo ko jeno de mi je ke de na de ka lwen mi jo jeno ku ko la kwaran di la de no de na de ka lwen ene ka kwa ajen ta dan let ko le ro den tame chana jugo no ne ram ko ring yang ki ring dora mi te jwe chalro no mo chagwa ki ram ko le mi chalo de cha de ngach ana wana moni de tigna dar jabat ki dar na mo ke jwat no jago jeno no mo chagwa je mi ana hul jugo no ne en ring mu ko ke ko na jenga no beni yo bran bia je kula kok mi don ken kuma ken mal chubon gwada mo bia ring mo bia je investigate nyen ta dan le ro de ko ngai kon diale ring ni chiang ano mukana kon ngai gwa cha de ngaje no mendien ngai kon me dane chalan me chang e jen kol manyang juk so me ku ko fini je nyok en kol manyang juk ana chala do ne de jog de ka cham
de gwek de ka cham de roro de ka cham no de kir de ka cham ene duor meten gwada mo hajen de dil cham so ne me jene dane chilo ina kula je ga jalung no angumi je kwer mi din meta gad kere kuma ka kwar le na le jogo no yen de yen le de yen ka cham le de cha cham no wen ke mol pen de cha cham cha go jene me cha lat mi je ka long chole ngwen de no kene ke lazy they don't want to work walam point kuma point de tele ngwen to moja kalet ko dwal ken ngwen la le chi bi yobu tu that was the reason so na mo mele ro ku ka resource ne dialogue la nangwa ku wan wa kan ko jen the main thing na me da la ma ndi yen nga jen kwile ne ko ne yala no de cham jala do chete ne di ka tok bat ci kuma dien kan di barga zalika la do ne me che go ajeka katin gor kan de kondong de ring jonde ka kwaki ring gweg ni en ring to bi ga pa kamo ke market kan cha de ko leren dodian gwas me ban writing balari ke chitu ka de ko lar no western equatoria te karan wildlife ne ko la le gang misha nak bala message mi check ban kulu ka last report te gare mu chitu ko ne mi ko western equatoria ka jomo chalat wa charan wildlife ne ko ntila de ne wildlife tila le la ka gwire rop wa cha janak no and suspect wa rambe ka menshale ambororo nomat ka morocco payam ke bakanti jan gwadadan en togri gomaten ramacha actually Justin Badis general wildlife alert ke police officer ka ne kon la lela ka ko police ka la kwen kamo no so much can mo cha jojen go ne de ti la wonas no batin kon la rodin ba ko git you know ko la kan tin lat ko chirken kanin no wana sig we kan le kan ga git chit ka gor ke le dia la ko ken an gwada mo wa chwa ga chwa attack and it ten gwada mo gwada dan en area chala da kichere mi protected park gwada dan la lela ka gwikitin cause le wan ken winimi waga kora shwa dwani nan mai ka jan changa dogan pai we an gwada mo wa chwaram kel chwa unak no ne de konante ngwasa mo wa ke ne de kontila jiwa life ne dang bakel karam kel milaran national security officer ke de kel de asas pdf soldier so jen team mo chare le kamo mi ci do ci tuwlo ci nawo ngwada mo ci ram dan la hunter kin kagle ni to no miten gwada mo wa ci na dan match no shuram ke ci nak so ngai kone gangale batana la real kari ne kan obi na biken ke zel mo kariek but keri pode chalat gwasme wa ka kor gwan ber wa dio ke jeno ne shop ke die shakanak no ka jen kor pada me ke liu ka jen kwile into to na we ko tene gangale kan i kon so Sudan ti na chu tin tele kwen so ne dia la waran bo gor ke me bacham an gwasamo brodu nagle ka cha provite no tele mi de nak kan e ti tele ka kwen tele ka salary na ku la survive ko bikan le bikan ka ne gre ruop kan ne kon la lo din ya wanga yo mi kan ne kon tele ji wa life chicken ko jek na bi ni ka ke jen do badan en chire ko mo che to ko je bana we ka another pressing issue ariek mishiro la hari ki juba jen ban nyoten gwatamentam bana linga bala Sheikh Joka ki Sheikh Ethiopia Sheikh Bunka metere wiki juba kene gwandware ki kene shore Sheikh Joka no mo ke report pilot wajen chengana juba you know shala do tema la kwaktin kontin chikana lat kene shore la ga dia nanga kaje shala do ne jene kan kwak family kade riang dia na chalat wate ne ta nanga kaje ka jodan chala dala kwak to ka kwak shwa da shawda ci yede ci jen en shega mo shale mi saba girma jen ci shawda ci liu la shawda shale mi sor gabre salase wal the bag also mishal ka adele ka jodan chalat ka je no kan dangaro wa ci let ke business no lo teken ka kwak tun wan kurun wan ci gure ke juba ngai kon buin la teken ke tung di de long ke juba an tu ga mo e dung dien ken ba ci ga dap ka ga dangro no
ko kor shua de me chi cho de me chi yede jen a jene chi di al charin ger ke report dana chalat che we lo der we ka court ko tene to de gor jene de kwak shua de kanang ke report dana chalat no wate ga shiglo dian mishiben ka che claiming cha jalat a jene kwake en shega money ka jo dana chalat a jene kwake shika kwak shua shiga mo ka shega mo te ga dang raw an shega dana kwala mach wache ben shega mo che turbil che goro be kan che yodi ala kon gwasa mo we ne ka business ne de wut kana mo che la do kenyin ka gwas mo ne ci ramadan la kur ke Ethiopian community re ke Juba ka South Sudan no che government intervention che gore jana de kume mala kume South Sudan de kan wetin ko de reg mo de jogich Miss Grima che la de ne a jana gad ka shush kan ko te ga gadang ro jana ci ne shu jalong che la ne dwal ne la ne dia naka no ka jodan chelat wa gat kemi chu ko da weken ka ta dana sha ga chenga je ga kel ga mandien la wekelung kan mi ga police officer chi kan la weken ko de ka lok ajen na mo che ga yar fam dien so chan ye min gijbe no mi shi gwanduar che jen ka beteram bloben nang kwake mi chang ni won la be jelong jana wa cha de kep ko bomre do adan tikitin kana gat ke ano cha ka yorar ka tu dan tikitin ke doran tikitin cha jo dor me chi dorun wa gat ke la kana toirar ke ripo dan chalat chicken touch duel wa jen jodanan chi community ni ten kontre ke Juba chi loina jadalung ka ta dan chang ke je Ramadan la du je ne kwake cha kum South Sudan tu jogo no they can intervene ke they can wear gwada dan tri mo te ten they can which ka mandan le road ko sometime ngai kone meteri mo to kam ke jiduar kina mala interfere tin la go no bi dunian bi kanalat men mi che we ka ti je kina liu tin dong na ko lo interfere so cha ne de cha yorar elo la kana toirar me mo cha ki ta chu le beken chikala do ne kwakati ke kwako kanati kano de ka kam kwakien ka de gat ken de ka gang enwo nan ke kwak by the way la gor bna we ko kuma la tok ba man tok ba jo ngach ko te tana la kain la ka kajen wo ne me dunda ka dong she dundien so ken mi chirne man tema wale ro re ke Juba kane de to la buin to ne tin te ke Juba wa chushkan kam dien karodien ka tadan chen karodien e je ka jam so ne me de la jenda ndi yen ling ka kwi man to kane de konti la buin re ke Juba kam dien karodien ko en jo ching mi che liu ka ba shi ba lo chen e je wa na mo che chuang je ko akum na goro de kan intervene de kan man le ro de kan gich no de je kap chung de an wala chan racha ka kan ler tishop kan wana ti shi kon lar kren chan ka ngach no kordana tuok no ka jongle kama gwelek force kan ku ma spelayo a ci kon manal ti tok tin cha ne shu jen dog we nyam cha kan ka according to report dan sure lat an ci kon en bonyok ci Lampol Gabriel ci take statement mission ne di ala dak no kan bi ka shortcut bi kan use bi we ka Juba ko de dupto ngante ka tin kan spelayo is loading so no mo cha na ge ci take tension ka Juba ci tin kon ngai kon right now ka Juba bane ngaje no TC5 group take ten bon winami wa de ka rach ke kin mi yadit ka dobu dan de mal de jenno ngaje kan dobu dan de dak ma cha de de luin kije ne me developing story ban more information ban kala je gwadan tinyam me jira mi didit gwas me guje ka YouTube channel ke guje ka Facebook goro bi channel bi support bi subscribe ke bi follow mi tiga Facebook ko follow mi tiga YouTube ku subscribe and bi ataka mal bye bye